Buat Abang Adi Sahlan, si Kuda dan juga Bapak Mamat, bisa Bapak Haji Kadir, Bapak BBD, monggo dipersilakan dalam hormat selalu. Di madu Pak Adi Selamat, Pak Adi Selamat, Pak Adi Selamat, di sana Bapak BPD, Bapak BPD Bogor, Pak Adi Selamat, Bapak Adi Selamat, Bapak Haji Kadir, Bapak Adi Selamat, Bapak Adi Selamat, ayo.
atukan itu doakan cinta dia tak usah ragu bagi Kusnadi. Ayo bakal lagi Kusnadi Pak Haji Kadir biar nyai Aduh di madu biarin sendiri lagi biarin kajian aduh di madu kajian masih kajian Aduh di mana biarin sendiri lagi biarin kang biarin Batur kesuwun Bapak Kadus rombongan.